abaningi bethu abantu bethu ababanjwe indaba yama delay empilweni ukuthi mina yini ebambe ukuthi izinto zami ezingenzeki Nkosi yami because zesitakhile mfowethu Mfundisi but ngiyazama Mfundisi awuthi angenzi ngenza but kune delay number 2 ngenza ngayo ipattern engangiphumelelisa ngisebenzisa zona izinto mfethu ezingangiphumelelisa and ngisendleleni vele yempumelelo but iya delay mfethu isiphumelelo why mfethu ngenzeka ngabe ngihamba kakhulu ku slow lane Mfundisi noma mhlawumbe kumele ngiye fast lane fast lane ngiyalimala uyabona but mengiye ku slow lane I'm delaying myself Nkosi yami Nkosi yami mfethu so bedlanta sibuke nje kafishane mfethu empilweni mfethu ake si understand into ezu2 umcindezeli nomcindezelwa angizwa kahle mfundisi khona i-cause ye-delay iqala la phakathi komcindezeli nomcindezelo Nkosi yami i-delay noma ukuthi impilo yakho ibe nokubambeka bheka ukuthi ucindezelwe ubani bheka ukuthi obani abakucindezele bakhulumani phesikwakho yabo ngizwa kahle khona into ongacindezela mfethu kanti ukucindezelela ukuthi kunesimo la ifuna ukudedela khona Nkosi yami la usuzoqala khona ufly khona but bheka ukuthi lo kucindezelayo ukhulumani ngawe kunabanye abantu bethu mongabuka mfethu isineli umnenge mfethu umnenge ukube wa complain uNkulunkulu ukuthi inkosi why ungicindezele itshe lingaka Nkosi yami kube mfethu ufudu la complain kuNkulunkulu uthi inkosi ngiyabawona amabhubesi ayagijima ngiyabona zonke ilwane nengangami siyagijima but mina why unganginikanga amaphiko why wavela ngicindezela ngetshe lingaka kanti uma ngathola impendulo athi uNkulunkulu ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga ispeed sakho asifani nespeed sama butterfly ama butterfly vela suke nje ndize Nkosi yami yabona Nkosi yami ispeed sakho sislow kakhulu usazohlangabezana nabantu abazomnyathela mebe kunyathela labantu uzoshona ngaphakathi uzifona Nkosi yami ngoba mfowethu yabona yonke into mfethu empilweni ine purpose understand ukuthi yonke into ekucindezele mfowethu inhloso yini inhloso ungalinde uhlale nabantu abakucindezela inhloso ungayazi uthini kanti understand amongena ku relationship ukuthi umnyeni wami mengicindezele yini inhloso yakhe understand mfethu mongena ku relationship ukuthi umfazi wami mangabe engicindezele yini inhloso yakhe ungalinde ukucindezelwa abantu inhloso ungayazi you know what mfethu ukuthi uma upress spring mfethu ispring must press kanye asinawo amandla okushaya phansi uthini futhi pressa kanye wasitedela asinamandla okushaya phansi kodwa ispring mfethu waspressa wahlala kusona siqoqa amandla sibamba ipower yakho Nkosi yami si understand ipower yakho ipower yakho mfethu siyayijwayela Nkosi yami naso sukuma khona my god asikaphela abantu esibacindezela ukuthi asinabacindezeli kakhulu bazo understand ipower yethu Nkosi yami ipower yakho ipoint yakho kunabanye abantu bethu abashayekile namhlanje abangavuka mfundisi ngenxa ukuthi bacindezela abantu esikhathi eside mfundisi kanti labantu mase babacindezela ba understand ipower yakho Nkosi yami kunemshado mfowethu namhlanje amadoda useless weak acindezela kakhulu abafazi babo kanti umfazi usiyayi understand ipower yendoda usiyayazi ipower yendoda kunemshado mfowethu abafazi bayakhala namhlanje kanti abafazi bacindezela amadoda abo kanti indoda ye understand ipower yendoda kunendoda mfethu engahamba iyobekezelela mfethu urubbish ngaphandle iyobekezelela unondindwa ngaphandle ngenxa ukuthi iyakwazi ukuhlala icindezela umfazi wayo endlini ibekezelela ufebe ngaphandle ibekezelela mfethu unondindwa ngaphandle ndindu nondindwa zakhathala uzwe kuthiwa ha wendoda washiya umshado wakho wobekezela unondindwa indoda hayi mina ngihlala emshadweni wencindezelo ngacindezelwa ngacindezelwa manje ngiyakwazi ukubekezelela omunye umuntu my god what are you saying kunezinye izinto bethu abantu esibacindezelelayo kanti siyabafundisa ukubekezelela abanye abantu ngaphandle siyabacindezela oraf siyabacindezela okhadela kanti kunabanye abantu abangaphezulu kokhadela abazodinga usibabekezelele sometimes omunye umuntu okucindezelayo mfethu umnika ithuba lokuthi ukwazi ukubekezelela abanye abantu abavimba impumelelo yakho and bonke abantu bethu abangekho empumelelweni yakho ibona abantu abokuqala abakucindezelayo bayatraina mfethu batrainela ukuthi kunabantu ngaphambili ozohlangana nabo mfethu
abazozama ukuvimba nabazama ukucindezela Mfundisi Themba. but uzokhumbula ukuthi ngake ngacindezelwa Akucindezela la ngiphuma khona ngake ngacindezelwa la ngiphuma khona you know what bethu ukuthi impilo mfethu empilweni bethu abantu bonke bayafana Okay. and number 2 wonke umuntu mfethu ubalulekile empilweni and wonke umuntu bethu empilweni uyamdinga Okay. u-rich ada uphuwa Okay. mawuphuwa uyamdinga umuntu o-rich Okay. mangabe u-rich uyamdinga umuntu ophuwa Hayi, Nkosi yami. ngeke bethu uphile wedwa u-rich emhlabeni Angeke, ukuthi angeke. uzibone ukuthi u-rich ufuna ukubona ukuthi bangaka abantu abaphuwa Mfundisi ngeke Themba. be-rich engekho umuntu ophuwa Hayi, Nkosi yami. mesika-rich sonke Alright. ukuthi amanzi akuyona i-richness Hayi, Nkosi yami. mesingaphuwa sonke Hayi, Nkosi yami. akuyona i-poorness Hayi, leyo Nkosi yami. kodwa mangabe kukhona ozoba rich Okay. bese bakhona ophuwa Okay. sekuyavela ukuthi khona o-rich Yes. khona ophuwa mfethu. Okay. Mo-rich uyamdinga umuntu ophuwa Oh, kodwa make sure my ukuthi umuntu ophuwa ungalingi umcindezele Eish, uthini Mfundisi Themba? ungalenzi iphutha mfethu Okay. lokucindezela umuntu ophuwa Okay. empilweni Okay. bonke abantu bethu bayafana mfethu empilweni you know what bethu into sengivala into eyenza mfethu ukuthi empilweni impilo yakhe idelay Yes. ukuzikhomperisha nabanye abantu asebephumelele What are you saying, Mfundisi? ungazange uthole baphumelele kanjani What are you saying, Mfundisi? make sure ukuthi moyikhomperisha nomuntu osephumelele Okay. thola ukuthi uphumelele kanjani My God. ngoba kunomunye umuntu bethu esingathi uphumelele empilweni Okay. kanti uqake uyikhomperisha uyilinganise nathi Yes. ufuna ukufana noSpanibani ufuna Yes. ukufana noHadebe Yes. ufuna ukufana na wonke umuntu osomabhizinisi Hayi, Nkosi yami, hayi, Nkosi kodwa yami. uthole akwenzeki mfowethu Hayi, Nkosi yami. engathi ungakuthole eqala before uyifanise naye Hey. ukuthi uphumelele kanjani Uphumelele kanjani? okunye akamtshela thana uphumelele Okay. uphumelele ngenyoka yakho Hayi, kunenyo. Hayi man, Mfundisi. uyabona bethu ukuthi empilweni bethu into esidileyisayo Yes. siyifanisa nabantu Hey. kwethu kodwa singababuzanga ukuthi njengoba siyifanisa nani nje Bafike njengoba njani? siyikhomperisha nani nifike njani Hayi. asidingi izinto zenu Okay. kodwa sifuna ukufana nani Hey. nifike kanjani la Fika kanjani la? thola mfethu ukuthi ufike kanjani Oh, my ukuze God. ungalingi uyikhomperishe nomuntu Hey, Nkosi yami. ongamazi ukuthi ukhuphuke kanjani Alright, ungalingi uyikhomperishe nomuntu ongazi ukuthi ufike kanjani top Hey, Nkosi yami. competition naye kodwa ubuzile ukuthi ufike kanjani Ufike kanjani. Phezulu, Okay, mfethu. okay. Sengivala mfethu empilweni Mfundisi Themba. make sure ukuthi yonke into oyenzayo mfethu azi ukuthi uzenzela wena Eish. yonke into ongayenza empilweni mfethu uzenzela wena mocindezela umuntu Okay. uzenzela wena Okay. mophakamisa umuntu Okay. uzenzela wena Okay. nomenza noma kuthiwa umuntu umphakamisile mfethu Okay. nakusasa wakhahlela Eish. naye uzenzela yena Naye mfethu uzenze- Oh. wonke mfethu umuntu empilweni Ay. uzenzela yena Ay. esibaphakamisile basikhahlela Okay. basenzela bona Okay. esibaphakamisile basibonga basenzela bona Ay. esibaphakamisile mfethu nathi sizenzela thina Ay. esibacindezelile sizenzela thina angenze lo mfanekiso noma le parable Okay. sengivala sasixoxela wogogo nabomkhulu Okay. bathi kwakunendoda eyayigula iwuhlanya ihamba iyibheka Hayi, Nkosi yami. Okay, okay. le ndoda mehamba icela mfethu Okay. icela njalo emzini owodwa lo mama inika ukudla Yes. nalo baba asho mefika lolu hlanya unika ukudla Okay. njalo mefika lo hlanya lifike licele Okay. lithathe lifake esikhwameni Okay. kangahle lalifake esakeni Esakeni. kuze kubole ukudla kubonele esakeni Hey, Nkosi yami. okunye inika ukudla okufresh Okay. okunye inika ukudla vele sekulahla Okay. okuhlanganise esakeni ndawonye Okay. lihambele uhlanya Hey, Nkosi mfethu yami. ngelinye ilanga lo hlanya lizobuya lo mama sengikhathele Alright. ulocela njalo Okay. kanti akathi azokwenza uzenzela yena Uthini, mfundisi? lithi ngalelo langa akakhiphanga ukudla okubolile Hayi, mfethu Nkosi yami. wakhipha ama-sandwich awu-best Okay. kanti la ma-sandwich awu-best ano-poison phakathi Uthini, mfundisi? zonke izinto ezimnandi zinopelepele Hey, Nkosi yami. Okay. zonke izinto ezimnandi Okay. zinamehlo Okay. phakathi. lithi mangabe qala Rafula mfethu Mfundisi. lithi waqala mfethu empilweni walokhusa mfethu lithi wafaka kahle ama-sandwich akhe Okay. mefaka ama-sandwich akhe mfethu Mfundisi lithi Themba. wanika uhlanya lenza njengenjwayelo mfethu Okay. lathatha lafaka esakeni mfethu lahamba uhlanya Hey, Nkosi ngelinye yami. ilanga lahlangana nomyeni walo nkosikazi lo myeni walo nkosikazi ufelwe imoto ulale emgaqweni kade lambili Nkosi yami. nefoni yakhe icishile akakwazi ukuthola usizo Okay. kanti usizo uzolithola kulolu hlanya Nkosi. into yokuqala uhlanya lakhipha isandwich mfethu Ebhedini. ebhedini mfethu lalika indoda yalo Oh, my mama God. indoda umama indoda yabonga mfethu Hayi, yadla indoda yayisindoda ifa ibulawo lo poison Okay. kwatholakala ukuthi indoda idliswe upoison lathi uhlanya hayi mina ngazilutho ngithatha isinkwa engisiphiwe lo mama Okay, walendoda okay. ngasifaka esakeni mengifika indoda yakhe Nkosi yami. nganika indoda yakhe yadla umama wakhala mfethu wathi ngangikazi ukuthi mengizama ukubulala lo mengizama ukucindezela lo Ayi. ngisenzela mina Ayi. mfethu make sure ukuthi moqala uphesa umuntu Okay. understand ukuthi uzenzela Okay. wena mfethu Okay.